Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. U 16. epizodi Studomat TV-a donosimo priču o doodlingu, predstavljamo zlatne studente Univerziteta u Tuzli, a tu su i naše redovne rubrike sa korisnim studentskim savjetima, zanimljivostima, receptima i mozgalicama. Znate onaj osjećaj kada vam odluta dok slušate predavanje i vi uhvatite sebe kako crtate po marginama svojih bilježnica? Pa dobrodošli u svijet doodle arta, gdje se te švrljotine mogu pretvoriti u prava umjetnička djela. Doodle art je oblik crtanja koji nastaje bez ikakvog planiranja i crtanja po unaprijed postavljenom formatu. To znači da ne postoji krivi način da se radi doodle, a jedino ograničenje je vaša mašta. Što više vježbate, to će vaša mašta postati življa, a vaši doodle crteži zanimljiviji. Doodling se ne radi samo kada vas uhvati dosada na predavanju. To može biti i koristan alat za brainstorming, jer dok crtate bez ikakvog cilja, vaš mozak se opušta i počinje se igrati idejama. Nekada su najbolje ideje upravo one koje dolaze kada ne razmišljate o njima. Red Bull Doodle Art je mjesto gdje vaši doodle crteži mogu postati nešto više. Sada imate priliku pokazati svijetu svoje kreativne sposobnosti i konkurisati za mjesto u svjetskom finalu u Amsterdamu. Stoga, uzmi olovku, pronađi papir i kreni sa crtanjem. Posjeti redbull.com i prijavi se, jer Red Bull Doodle Art je tvoja prilika da ostaviš svoj trag u bezvremenskoj umjetnosti crtanja. 7 studenata sa Univerziteta u Tuzli ostvarilo je nevjerovatan uspjeh završetkom dodiplomskog studija sa prosječnom ocjenom većom od 9. Za ovaj izvanredan podvig, univerzitet je odao počast najboljim studentima na svečanom događaju povodom svoje 46. godišnjice. Nagrađeni su Fatima Drndić sa Ekonomskog fakulteta, Lejla Goletić sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Medina Adanlić sa Filozofskog fakulteta, Mersiha Salkić sa Pravnog fakulteta, Kenana Ljuca sa Medicinskog fakulteta, Ajla Karić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, te Hasen Zajčirović sa Fakulteta elektrotehnike. Ovi studenti su postigli ne samo izvrsne ocjene, već su također pokazali izvanrednu posvećenost i trud, što im je omogućilo da budu nagrađeni zlatnom plaketom od strane univerziteta. Njihov trud i uspjeh predstavljaju inspiraciju za sve studente, dokazujući da se posvećenost i rad isplate. Ova nagrada zasigurno će ostati jedna od najvećih uspjeha u životima ovih 7 sjajnih studenata, a motivirat će i druge studente da rade naporno kako bi dostigli svoje ciljeve i snove. Pripremate ispit, svaka sekunda je važna, a vi ste gladni. Imamo savršen recept za studente koji žele brzu, ukusnu i jeftinu picu. Naša tost pica je jednostavna za pripremu, zahtijeva samo nekoliko sastojaka i neće vam oduzeti vrijeme za pripremu ispita. Zagrijte rernu na 200 stepeni Celzijusa. Bijeli hljeb pokapajte s malo maslinovog ulja. Hljeb premažite umakom za picu, pa na to dodajte naribani sir, salamu i druge sastojke po želji. Stavite picu u rernu na 10 minuta dok se hljeb ne tostira, a sir ne rastopi. Ova brza i jednostavna pica može se napraviti u roku od nekoliko minuta i idealan je izbor za sve studente. Ako želite uštedjeti još više novca, umjesto kupovine gotovog umaka za picu možete ga napraviti sami od paradajza i začina koji već imate kod kuće. Također, umjesto salame možete koristiti druge sastojke po želji, kao što su povrće ili gljive. Prijatno i sretno na ispitima! Iako postoje mnoge tehnike učenja koje se koriste u svrhu poboljšanja, razumijevanja i povećanja produktivnosti, jedna od najefikasnijih tehnika je Pomodoro tehnika. Pomodoro tehnika predstavlja metod organizacije vremena koji je osmislio italijanski programer Francesco Cirillo u kasnim 80. godinama prošlog vijeka. Tehnika se sastoji od fokusiranog rada na određenom zadatku tokom kratkog vremenskog perioda koji se naziva Pomodoro, nakon čega slijedi kratki odmor.
Koncept tehnike se zasniva na tome da se radni proces podijeli u kratke segmente, obično 25 minuta, a svaki segment je nazvan Pomodoro. Za vrijeme ovog perioda cilj je raditi bez prekida i fokusirati se samo na zadatak koji se obavlja. Nakon završetka Pomodora slijedi pauza od 5 minuta. Nakon 4 Pomodora slijedi duža pauza od 15 do 30 minuta, ovisno o individualnim potrebama. Ova duža pauza omogućava mozgu da se opusti i pripremi za sljedeći set Pomodora. Da bi Pomodoro tehnika bila efikasna, potrebno je da osoba izabere zadatke koji su prikladni za kratki period od 25 minuta. Također, važno je da se potpuno fokusira na zadatak tokom tog perioda, te da se potpuno odvoji od prekida koji ometaju rad. Više o Pomodoro tehnici učenja kao i o aplikacijama koje će vam pomoći da primijenite ovu tehniku čitajte na studomat.ba. Kada se govori o pravnom fakultetu, postoji jedan ispit koji se često spominje kao najteži. Radi se o ispitu iz predmeta Rimsko pravo. Rimsko pravo je jedan od temeljnih predmeta na pravnom fakultetu i izuzetno je važan, jer se mnogi današnji pravni principi temelje na rimskom pravu. Mnogi studenti se slažu da je ovaj ispit veoma težak i zahtjevan. Razlog tome je što je riječ o predmetu koji zahtjeva veliku količinu čitanja, pamćenja i razumijevanja. Rimsko pravo je vrlo složeno i može biti teško razumjeti različite koncepte i principe koji se u njemu nalaze. Kako bi se pripremili za ovaj ispit, studenti moraju čitati mnoge knjige i materijale, pohađati predavanje i seminare, te vježbati rješavanje zadataka. Unatoč svim ovim izazovima, studenti koji uspješno savladaju ovaj predmet imaju veliku korist. Znanje koje se stječe na ovom predmetu može biti vrlo vrijedno u praksi, jer se mnogi pravni principi temelje na rimskom pravu. Također, uspješno savladavanje ovog izuzetno teškog predmeta pruža studentima veliku satisfakciju i samopouzdanje u njihovom akademskom uspjehu. Bejzbolska palica i loptica zajedno koštaju $1,10. Palica košta $1 više od loptice. Koliko onda košta loptica? Više od 50% studenata vodećih univerziteta u SAD-u netačno je odgovorilo na pitanje ove prilično jednostavne mozgalice. Možete li vi riješiti ovu mozgalicu? Posjetite rubriku Studentske mozgalice na studomat.ba i provjerite vaše rješenje. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.